Bashuhuje mwe munize amatwi n'umuhungu wanyu Ismael Mwanafunzi wa kabiri. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ino kipe ya Rayon Sports ejo bundi yari iri gukina na Gorilla. Uyu munsi tugiye kureba amanota atatu atwaye, yatwaye bigenze biti. Bari bazanye umwataka w'umuzungu ariko uwo muzungu yarutwa n'umuzunguzayi. Uwo muzungu arutwa nka babandi bagendaga baracuruza imyenda. Arutwa n'umukinnyi usanzwe ukina muri Musanze. Nkaho bari gufata umunyarwanda akaba ari gukina. Ariko uwo muzungu yarari kwataka afite uburebure wajyana Rutike Roshani. Rutike Roshani muramuzi ni umukinnyi w'amafilimi. Twe tumwizeye yuko ajya gutsinda ibitego bigiramo 38 ariko nta n'igitego yatsinze. Rero kugira ngo ari gukina amakamba mu kibuga. Ariko uyu munsi hari ikipe igiye gukina APR kugira ngo udacirwa na live iraca kuri hano kuri Karemagezi Comedy. Kora subscribe, comment. Uyu muzungu ibyo byatuyoboye. Ndabashuhuje ni Ismael Mwanafunzi wa kabiri. Bihutse wowe wakora subscribe, share, comment. Reka twirebere hano ni urubuga rw'imikino ruhaca buri munsi. Ariko abakinyi 12 bari mu kibuga barutwa na batandatu bari mu kibuga. Ahubwo na amagambo gari kuvugwa n'abafana ba Rayon Sports. Nimbura umufana wa Rayon Sports nugenda udakoze subscribe cyangwa si ngo sharingire na bagenzi bawe. Ya